Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun kaya maha ngedawidi kaya maha suci dan nyebar kaya maha kawasa. Ya Allah masih kasih nugrahan dunia iya resepsi pernikahan sing berkah selamat selamat amin ya Allah ya Rabbal alamin amin. Akhirnya kaulan lah ya. Sok siap payung kuning payung kadewan gurilap cahaya intan keemasan longsor ti kehiangan mayu luksur tinggahian iring kau berbayungan si kasep anu dianti-anti anu dilanggang kepukul air gesang daun ayo pak ready ready apa dia ditinggalkan mudah-mudahan di daya acara si ayo ditaruh doa Allah subhanahu wa ta'ala.
Asal